imbaraga zirezire z'Imana. Ngeze hajya kuri rya banki y'abasirikare, imoto yazimye. Imoto irazima, ndatsa imoto iranka kugenda, ikanyereka ko kiraka, biranka kwigenda. Ndasenga, yari ryambere nsenge imoto, ndasenga ndavuga ati Mana, niba warakoze ibitangaza. Naciye niba igitangaza negeze kumva ngo cy'umuntu yatwaye imodoka itagira moteri. Ndavuga ati Mana, niba hari umuntu yigeze gutwara imodoka itagira moteri kaka, mufashe. Ndagenda nagiye nk'imetero 30, imoto nagiserera bikanka, kagenda bukebuke. Mbona birakunze, ndabandanya kuba ngeza no kuri Imana yo mwijuru yakoze nigitangaza. Uyu munsi iske nibagije, iske ni Imana yashatse kutugerageza, bega ni shetani yashatse kugwanya uyu munsi. Muri ibyo bintu bibiri wewe uvuga ko ari iki? Satani aragwisha imvura. Ni Imana. Ariko Satani ashaka ko ifise imbaraga. Haleluya. Ni imvura n'abavura ati bayigushije. Ariko wewe ubishira muri kategori yahe? Iyi mvura ni Imana yayigushije cyangwa n'abavura ati? Imana kuri yarize ya programme yose twari dufise. Nigipimo cyaje gupima ukwizera kuva mu nzu. None madame yo twazanaye ati none ndagenda gute muri none je naje gute? Cyari gipimo gikomeye gusohoka mu nzu nkatsa burya umuto burakarirwa n'imvura. Gusohoka mu nzu nkatsa ngasohoka cyari gitangaza cya mbere. Amen. Na wewe ndabizi ko wagwanye n'amajwi. Wabuza amajwi wagwanye nayo menshi cyane. Wewe byashobotse kumena cya gitondo kuntu cyari kimeze. Hagira ibintu Imana imena ku buzima bwawe nawe mu izina rya Yesu. Hagira ibintu bimeneka, hagira ibintu biturika. Semeni haleluya. Uzotsindisha benshi wewe. Ndakubesha se. Ari abantu uzotsindisha. Burumva ngo ni imvura, zoshikuzanira umumama umwe runa. Mani guhezagire cyane. Frank ntiyatuzaniye wa musaraba. Ariko arazi. Okay. Usome ijambo. Imana ndababwiza ukuri, Imana ntabwo ikorana n'abantu, ariko Imana ikorana n'umuntu. Wewe waje niwe Imana ikeneye gukorana nawe. Wewe wageze hano niwe Imana ikeneye gutabara. Niwe ukeneye ubutabazi. Ubundi ibibazo birasumbana. Cyatumye umena yamvura birangana n'uburemere bw'ibibazo ubona imbere yawe. Naho hari kugwa iri mu rubura, twari kwimena tukaza. Kuko aje dukeneye ko Imana imenagura. Bene data ndumva Imana ikiravugana n'umutima wanje. Hari ibintu bigiye kumeneka. Hari ibintu bigiye guturika, bigiye gusambuka byari byarizizi ubuzima bwawe byarakwigiriye nawe. Nukuri. Some ijambo mu gitabo cyo guharura. Dusome umurongo wa 4. Kadere ku murongo wa 1. Mose amanika inzoka icuzwe mu miringa. Igice cya 21. Igice cya 21 ku murongo wa 1 aravuga ngo umwami wi Aladi
umunyakanani wo mu gihugu cy'Inegebu yumva ko Abisirayeli baje bazananye inzira itumbereye Atalimu, arabagwanya afata mpiri bamwe muri bo. Abisirayeli basezeranira isezerano bati niwagabura aba mu maboko yacu tuzokomvomvora ibisagara byabo. Muranyumva? Ngo tuzokomvomvora ibisagara byabo. Uyu numuso gukomvomvora ibisagara by'abapfumu n'abarozi. Ora Isirayeli, Imana yumviye Abisirayeli nawe kumvire. Agabura abo banyakanani mu maboko yabo bakomvomvora n'ibisagara byabo. Aho hantu haca hitwa Holuma. Bavuduka ku musozi Hori bajana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuza cyane n'urugendo. Musikie watu jisi wako. Bahejeje gukomvomvora ibisagara by'Ikanani. Bahejeje kugira insinzi ikomeye. Basabye Imana ngo ibahe insinzi irayibaha. Wariko bihebuzwa cyane n'ubwo rugendo. Imana yari bakatishije ibasubije inyuma ku kiyaga gitukura. Murabizi Abisirayeli Imana rukuntu yabajana izingu ngo bageze ku kiyaga gitukura baravuga ngo karaba Imana dusubije muri Egiputa. Bihebuzwa n'urugendo. Urabona ukuntu Abisirayeli Imana yabajana byari bitangaje. Tekereza nk'umuntu agiye twovuga he agiye nk'ariya ikiriri. Imana igacimubwira ngo uzunguruke, ari ngaha hagaze nko ngaha, igacimubwira ngo uzunguruke uje guca mu Gatumba, ukate uce ariya mu Rukoko, ugenda uca Igihanga, kandi ahagaza. Icyo Imana yabajanye bagenda izingu bakaza bageze nko mu Kamenge baraba hakurya hariya ikiriri. Igace babwiye ati nimusubire inyuma mugende musubire mu Gatumba. Bahageze bahabona igihugu cy'amasezerano bakibona. Igace babwira ngo garuka, bagaca bagaruka hahandi bahereye urugendo. Byari bibabaje ngo abantu bihebuzwa cyane n'urugendo. Sivyo ngambiriye kuvuga. Batonganya Imana, ongereza gato mikro. Batonganya Imana na Mose bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa, ko atabyo kujya tuharonka atana amazi ariho, kandi tubihiwe nibi byo kujya bitagira ikimazi. Ngo tubihiwe nibi byo kujya bitagira ikimazi. Ibyo kujya byatetswe n'Imana ngo nibyo kujya bitagira ikimazi. Abantu baragoye. Ntaco Imana itari yarabakoreye ciza, ariko baravuga ngo ibi byo kujya bitagira ikimazi ntabyo dukeneye. Gatandatu ngo maze Uhoraho aterera abantu inzoka z'ubumara buturira zirabakomora, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu baza kuri Mose bati twakoze icaha ko twatonganije Uhoraho, nawe udusabire ko Uhoraho dukuremwo izi nzoka. Nuko Mose arabasabira. Amen. Maze Uhoraho abarira Mose ati cura inzoka isa niyo uyimanike ku giti c'intumba, maze uwakomowe wese niyayiraba arakira. Nuko Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti c'intumba, maze uwo inzoka yariye wese yaraba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Niri jambo rivuga kurangamiza igiti cy'umusaraba cyangwa kurangamiza igiti
cy'ubugingo, igiti gikiza. Haleluya. Abisirayeli ngo Imana ibatera ibyago, bagira ingorane zikomeye, haza inzoka z'ubumara zirabajya barapfa. Imana ibwira Mose ngo kugira ngo ababana iki cyago kihave, genda ucurisha inzoka isa n'izo nzoka zabariye. Ikintu muracumva? Ucurisha inzoka imeze nka zirya nzoka zabariye, uyimanike ku giti, uza kuyirangamiza araza gukira. Haleluya. Ugupfa k'umuntu kwazananye ku giti muri Edeni. Inzoka yaje ija mu giti, ibwira Eva, iramubwira ngo amura kwiki cyamwa uke, uzocugira ubwenge nk'ubw'Imana, uzocugira ubumenyi nk'ubw'Imana. Ugupfa kwazananye ku giti no gukira k'umuntu kwazananye ku giti cy'umusaraba. Haleluya. Abantu bananirwa kurangamiza icyo giti. Hari ubumara bukurimo, hari ubumara bukugendamo, ariko turifuza ko uyu munsi ubwo bumara tubumanika ku giti. Bafashe ubumara nka bwa bumara nyine, kuko bafashe inzoka nka za nzoka bayimanika ku giti. Uyiravye, kuyiraba gusa, kuyitegereza gusa, umuntu agahita akira ubumara bwari bumurimo. Sinzi ubumara bukurimo, sinzi ubumara bagutayemo, ariko uyu munsi urabukira mu izina rya Yesu. Ntabwo icyo kintu mucumvise. Ubumara abarozi bagushizemo, izo nzoka zakuriye, uyu munsi urarangamiza igiti cy'umusaraba wa Yesu. Hafi yawo niho mbonera amahoro. Hafi yawo niho mbonera amahoro. Yesu ashimwe cyane. Hafi y'uwo musaraba niho hari ugukira kwawe. Nasomye igitabo, agatabo k'umuntu umwe, ngo yari umuntu yari mu rugendo ava mu gihugu cy'urupfu ajya mu gihugu cy'ubugingo, yava mu gihugu cy'amahonero ajya mu gihugu cy'Isiyoni. Ngo yari yikoreye umutwaro uremereye cyane kuva mu buto bwiwe. Yari yararondeye icyo mukura ku uwo mutwaro arakibura. Haleluya. Ngo umunsi umwe asinziriye agira inzozi, arota, ngo abone umugabo amubwira ngo fata urugendo utumbere ririya rembo, ubona riri agatara kaka, ririya rembo niwarigeramo uzobwirwa ibyo ukwiriye gukora. Haleluya. Ngo kuko yari aremerewe n'umutwaro w'ibyaha, yari yikoreye ibintu abigendanye igihe kirekire, yarabuze ikintu kibimukurako. Bico gitabo kimubwira ko ari ubutabazi ku mugwa w'Isiyoni. Amen. Uyu munsi habonetse ubutabazi muri repentance ku buzima bwawe. Narivuze ngo uyu munsi habonetse aho gutabarirwa muri repentance ku buzima bwawe. Sinzi abakwikoreje imitwaro, sinzi abakwikoreje ibyago, sinzi abakwikoreje ingorane, ariko uyu munsi n'umunsi wo kurangamiza umusaraba. Ngo afata urugendo, imbere yuko afata urugendo abwira umugore n'abana, arababwira ngo ndarushe, nabwiwe ko iki gisagara turimo kizosha, kandi abakirimwe bose nibatahunga uburake bugiye kuzoza bazopfira rimwe, bose bazopfa, kandi ndaremerewe n'uyu mutwaro nikoreye. Hari igihe umuntu yikorera umutwaro w'ibyaha,
ukawugendana igihe kirekire, waryama abandi basinzira ukabura amahoro, ukabura itiro, ukabura iyuja n'iyumva. Amen. Yari yikoreye umutwaro, ngo bavyumvise baraseka, bamubona nk'umuntu yasaze, ngo bagerageza kuja kumuryamika hakiri kare kuko bibaza ko yagize ikibazo ca trouble, yari yagize ikibazo cyo mu mutwe, ngo biruta kuja kumuryamika hakiri kare, ngo ariko mu ijoro arushiriza kubabara cyane. Bukeye mu gitondo arababwira ngo nafashe ingingo yo kugenda, muremera tujane. Baramwankira. Ntibikenewe ko abantu badutahura, ariko hakenewe ko dutahurwa n'Imana. Ntibikenewe ko abantu bagutahura impamvu wakijijwe, ntibikenewe ko abantu bagutahura impamvu waje muri Yesu. Ikenewe ko gutahura n'Imana yonyene. Abantu bashobora kutavyumva ngo ati ivyo bintu wagiyemo n'ivyo abasazi n'ivyo abantu bimbura bwenge, ariko igitondo kimwe bazotinda bagera igihe bagutahure, bazogera igihe bagutahure. Ngo arazinduka ariruka aragenda, hafata urugendo rurerure, niriwe ndazenguruka iyo vyaciye n'ingene vyagenze, ngo agera ahantu yikorewe umusaraba ku musozi muremure, ngo hari yashinze igiti cy'umusaraba. Haleluya. Ngo hari yashinze igiti cy'umusaraba, yari yabwiye ngo ico giti cy'umusaraba ni wagishikira uze kukirangamiza. Haleluya. Ni wakirangamiza, iyo mitwaro iraza kukuvako. Bantu b'Imana, igihe kirageze ngo turangamize umusaraba wa Yesu. Igihe kirageze ngo turangamize Yesu. Yesu tumuzanira ivyaturemeye, tubimuhe, tubishire ku musaraba. Umusaraba, semeni haleluya. Tubibambe ku giti. Bawuzanye, uzi ko ari bo ba bawuzanye. Uzane nterera ku dusumari, nta dusumari wonterera ko aho tuza gushira bya bintu. Amen. Mwabizanye ati twari kubisiga mu imvura, twari kubisiga. Imana yambwiye ngo ikintu muza kumanika haje nayo iraza kukimanika, kandi ibyo mugiye kubibona n'ukuri. Ikintu cyose cyari cyarananiranye uyu munsi wazaniye Imana gukimanike ku giti cy'umusaraba. Bibiri iratubwira ngo abawurangamije bose, abarangamije kiriya giti barakize. Niba ari n'indwara uze kuyimanika, niba ari n'ubukene uze kumumanika, niba ari umuntu yahagaze mu vyawe uze kumumanika, araza guhura n'imbaraga z'Imana. Uwakumanitse, uwakononeye ubuzima, uwakononeye kazoza, uwo mudayimoni akononeye ubuzima igihe kirekire, ndasenga ngo uyu munsi umushire kuri ico giti, ngo abarangamije ico giti bose barakira. Haleluya. Umusaraba ufise igikorwa gikomeye cyane mu buzima bwacu. Umusaraba wa Yesu wakijije, wacunguye ubuzima bwacu. Mu yandi majambo, iki gitondo ni gitondo cyo gucungurwa. Iki gitondo ni gitondo cyo gucungurwa. Imana yaza kuzana ugucungurwa. Wo gusugira ukwizera. Ibi bintu bisaba kwizera. Nutagira ukwizera ntakiza kuvamo. Ariko inyuma y'igihe gito muzobona abantu benshi bashima ati hari ikintu cyari cyarananiye, hari ikintu cyari cyaranse kuvako, hari ikintu nazaniye Yesu muri cya gitondo itariki 19. Haleluya. Cyakoretsaye uyo muntu yakuzingazingiye ahantu akavuga ngo nije mfise ubuzima, uyu munsi mumanike iti. Niba ari ingwa, haleluya, niba ari ingwa nandike wiza. Bibiliya yatubwira ngo igihe Yesu bamushira ku giti,
ngo umusirikare umwe yamucumise icumu mu rubavu. Amucumise icumu mu rubavu rwa Yesu habwa amaraso n'amazi. Ngo tuzi dukeya n'amaraso make korokera mu jisho ry'uyo mugabo. Yari amazi imyaka yiwe hafi yose atabona, iryo jisho ryarahumye. Ngo ayo mazi ceye muri iryo jisho, ijisho rirahumuka. Uyu munsi kumbura hari ibyo utabona, amaso yawe yari yarugawe, yari yarazibiwe, uyu munsi aza guhumuka mu izina rya Yesu. Hari habona iyo bijaniye, uyu muhumuka ubona umugisha wawe, ubona isezerano ryawe, Mana yo mu ijuru, uraza guhumuka. Igiti cyabaye urukiza. Rana kiriya ni igiti gisanzwe, ariko tugiye kugihindura igiti cy'ubuzima kibohora ubuzima bwacu. Haleluya. Zanira umusaraba yeje. Kumusaraba wagakiza ari soko y'amahoro. Hafi ya niho mbonera amahoro. Umuntu wese arazana urwandiko rwiwe yandikiye Imana, aruzana uhitire winjiza mu gasumari. Tera intambuko wowe ubwawe uzane witire. Hari soko y'amahoro, niho mbone agakiza. Mufate ibyo mwazanye mubanze muhagarare. Nta mwanya murabona wagiye, ntitwoja muri prophesy n'ibindi. Nejo hari umunsi. Hafi yawo niho mbone amahoro. Hafi yawo niho mbone amahoro. Hafi yawo nagira umuntu amikaramu ndurutse nanje nihuta ntazanye. Hafi yawo ntihagire umuntu ashirako amazina. Nushaka amazina yawe. Hafi yawe hafi yawo niyo mbone amahoro. Hafi yawo hafi yawo
Mana data wa twese turasenga kugira ngo utugirire neza ibitwazanye twabizaniye wewe wavuze ngo nimuze mwese kuri jewe abashe n'abaremerewe ndabaruhura muze kuri jewe abafise imitwaro yabananiye ndayikiza abafise ingwara zananiranye abafise amadeni yananiranye abafise ikibazo cananiranye abafise ibintu vyabagoye Mana mw'izina rya Yesu ndasenga ngo ikintu cyose cananiranye cyari carananiye abaganga cyari carananiye abanyabwenge cyari carananiye famiye uyo murozi ari mu muryango iwacu uyo murozi ari muri famiye uyo murozi yinjiye mu buzima bwacu uyo murozi yinjiye mu vyacu turasenga Mana gukora igitangaza urakoze Mana ndagushimiye mw'izina rya Yesu Kristo amen. Kumusaraba wagakiza ari soko y'amahoro hafi yawo hafi yawo hafi yawo niho mbonera amahoro hafi yawo hafi yawo hafi yawo niho mbonera amahoro hafi yawo hafi yawo aho wamumanitse ujya murozi wamushize ku giti hafi yawo hafi yawo hafi yawo niho mbonera Mana ihambaye muhagarare datanyagora hose umwami wacu Yesu Kristo wavuze ngo tubikuzanire turakeneye intahe kuri uyu munsi Mana turakeneye intahe muri iyi ndwi turakeneye intahe uyu tuze twumva amakuru y'ibyabaye tuze twumve iwabo w'uwo murozi hadutse umuriro tuze twumve iwabo hadutse inkuba tuze mw'izina rya Yesu uyo murozi yafashe ubuzima bwacu uyo mupfumu yafashe ubuzima bwacu ibyo byadumuriro ibyo byaducemo impeya Mana mw'izina rya Yesu turasenze Mana gukora igitangaza turasenze Imana gukora igitangaza turasenze Yesu gukora igitangaza turakeneye igitangaza cawe turakeneye miracle turakeneye igitangaza cawe turakeneye igitangaza cawe turakeneye igitangaza cawe Mana mw'izina rya Yesu Kristo reka ukubita abapfumu reka ukubita abarozi badufashe reka ukubita abantu bafashe ibyacu reka ukubita abarozi bafashe ama mariage reka kubita abarozi bafashe abana reka kubita alatelebo ritalamando kubita abo bazimu kubita abo banyamareba kubita abadayimoni nawe uri kure ugira ukwizera cyo kintu wizereye Imana igukorere mw'izina rya Yesu Kristo ripashakatalabo kubita pomagura hondagura kubita uwo mupfumu niyakigwe n'umuriro w'ijuru umuriro ni wake abatabyara bahabwe kubyara abatarubaka bahabwe kubaka abatagira akazi bahabwe akazi tumva Imana ikiyatanga ubuzi abantu badepoje hano hari abantu badepoje amakete y'akazi aya baba la televaya uyo muntu yavuze ngo nta kazi uzondonkana uyo muntu yavuze ngo nta rugo uzondonkana uyo muntu yavuze ngo nta hantu uzongerana ngo nta ntambuko n'imwe uzonterana ndamutangariza
bamenye ko hari Imana. Mana, ibibazo twazanye imbere yawe, izi ngorane twazanye imbere yawe, Yelebo shakatalamando, ripa shakatalabaya, litokosando, ripa shakata, rimandelemo. Umusaraba wakijije amahanga, umusaraba wakijije isi yose. Natwe turasenze ngo uyu musaraba udukize, uyu musaraba udutabare. Ndasengera Juste ari muri Amerika, ikibazo afise Mana ugikemure. Umuntu yamunaniye, kibazo cyo ugikemure. Ndasengera Ange ari muri Amerika, ibintu bimuhagaze imbere Mana ubikubite hasi. Ndasengera umuryango wiwe, ujya muroza ashaka guturira abana biwe, ndagomba nawe ngo aturigwe ibyiwe bishe, amarozi yiwashe. Bariko barasha, byabo biriko birasha, byabo biriko birasha. Ndasengera mu izina rya Yesu. Ndasengera Jeannette ari Australia, kibazo cyose Mwami kimufashe, umurozi yamuziritse. Ndavuze ngo ibibazo byiwe bihure n'imbaraga z'Imana. Senga senga senga, mwature mu izina. Niba umuzi muvuge, vuga ngo ibyo byose ndabiranduye. Yakugiriye nabi igihe kinini, yakugiriye nabi igihe kirekire, yakwica ubuzima igihe kirekire, kwa jina la Yesu. Senga 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 senga, kubita kubita umuntu yafasha abavyeyi bawe akabatwara akabazingazinga, kubita. Iyo muntu yugaye ubumwe n'ubusabane mu muryango, iyo muntu yugaye abana bawe atuma batubaka, kubita. Yebo sheketelemo, sambura sambura, akiri cyo gitangaza. Imana Imana Imana, hari ikiri kirakora, hari miracle. Lite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 , hari gitangaza numva, hari gitangaza numva. Hari ingwara yakunaniye, hari ingwara yakwizingiriyeko. Senga 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 senga. Lelelelelelelele, lelelelelelelele. Le senga senga. Jesus. Yesu 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 Yesu. Yesu 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 Yesu. Senga. Le 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 le. Le 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 le. Le 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 le. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Mana senya, mana kubita, mana randura, mana shwanyaguza, mwizina rya Yesu. Mana mwizina rya Yesu, mana mwizina rya Yesu, mana mwizina rya Yesu. Senga 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 senga. Mana urakoze, turagushimiye. Mana turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi dushima. Zamula haleluya. Sema haleluya. Uriya mu mama wewe Imana yo mu ijuru hari ikintu ikoze ku buzima bwawe muri iki gitondo. Imana hari ikintu ikoze ku buzima bwawe muri iki gitondo n'ubw'umuryango wawe. Imana iraguhaye inyishu z'ibyo wayisabye mu izina rya Yesu Kristo. Mana irambariye ngo ndakubwire, umurozi yari yarakugenze kigiye kirekire ahuye n'imbaraga z'Imana muri iki gitondo. Mana irambariye ngo ndaguhanurire muri iki gitondo, umurozi yari yaraguhagazeko Imana iramubambye ku giti. Sema haleluya.
Imana irambariye ngo ndakubwire nawe muri iki gitondo Imana ihagurutse ku buzima bwawe kugwanya bagomba kukwica no kukugirira nabi. Imana irahagurutse. Mantele shekos. Ntabwo mubyumva, mugiye kumva amakuru abatangariza bari barabagiriye nabi. Sema haleluya. Imana nawe irambariye ngo ndakubwire uyo murozi yari yarahagurukiye urugo rwawe, Imana nayo iramuhagurukiye mu izina rya Yesu. Twazamura haleluya. Uyo mupfumu ahuye n'imbaraga z'Imana. Twazamura haleluya. Uwari yarafashe ibyawe arabirekuye kubw'imbaraga z'Imana. Uyo murozi yahagaze iwanyu, yahagaze mu marembo, ahuye n'imbaraga z'Imana. Hari ibintu bari barashize mu marembo, bari barashize mu irembo ryawe. Ibyo bintu iminsi yose bitambutse washugira krize mu mubiri. Ibyo bintu Imana irabiranduye. Mbonye marayika arungikwayo. Ariko ndabagire gute kugira ngo mwumve? Umuntu wese bari barashinze ibintu muhiriwe, Imana irabishinguye kagatondo. Umuntu bari barashinze ibintu mu itongo ryiwe, Imana yabishinguye muri aka gatondo. Namba mwizeye Imana nimutere haleluya. 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 Hari abantu bavuze ngo ntacyo uzovamwo. Wewe ugiye kukivamwo bakureba. Ndabonye Imana ikuzingurura ahantu bari barakuzingazingiye, ahantu bari barakugaraniye mu gasho. Imana iragukuyeyo, ariko aba bantu barahari cyane batashe mu izina rya Yesu. Imana irakomvomvoye byari byarabicayeko, byari byarabajyanyeko, byari la semeni haleluya. Ndakubwiye ibyo bari barateguye ngo bakuramize bikwice, Imana yabibaramije bo nyene ubwabo nibo bigiye kwica. Wowe ntuzopfa, uzobaho. Twokomera amashyi umwami wacu Yesu. Nari numva ngiye ampanure none umwanya ntukizwa. Reka tubandanye ejo. Haleluya. Haleluya. Reka tubandanye ejo, kadusenge isengesho ryo kurangiza ko twende dukorera Imana. Maze mwicare gato. Imana irabatabaye. Narimvuze ngo Imana irabatabaye. Fata iryo shikanwa ryawe dukorera Imana. Mbukene kigira 10, sinzi ko ari protocol, nta protocol. Ukeneye utanga dime, ukeneye envelope. Haro. Okay, bazane envelope. Data ndasengeye abana bawe bagiye kugukorera wahezagire, ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ejo tuzobandanya, batazanye n'abejo bazibazane ntacyo bitwaye. Taona muzoreba ibigiye kuvamo. Haleluya. Wa mukobwa wewe nazi ngwino hano. Hari abantu bateguye ngo ku kwezi kwa gatatu niguhere utabaye umusazi. Ibyo bateguye kubyo kugira ngo bakugire umusazi birabasubiye ko bonyene. Ingoga rukawugiye he? Ngwino hano. Ibyo baguteguriye ngo biguhindura umusazi tubibasubije ko mu izina rya Yesu. Tubibasubije ko mu izina rya Yesu. Cyo cyago baguteguriye tukibasubije ko. Gira hano. Ubutware bw'Imana yampamagaye muri autorité y'ijuru. Ndasenga ibyo bamuteguriye bisubire kuri bo. Ibyo bamuteguriye bisubire kuri bo.
byo bamuteguriye bisubire kuri bo, byo bamuteguriye bisubire kuri bo. Byo bisazi ndabibasubije, ibyo bisazi ndabibasubije, subirayo kwa jina la Yesu. Toka, subirayo, 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 subirayo nkivuga ubunyene, subirayo nkivuga isaha. Turabasubije, turabasubije, turabasubije wabo. Rekura kwa jina la Yesu Kristo. Toka, 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 toka. Umuriro, muhagarare mwese, mumanure umuriro mwese, mumanurire ko umuriro wo murozi. Manura umuriro, mumanurire ko umuriro. Wa murozi we, wa mupfumu we, wa murozi we, turakumanuriye ku muriro, turakumanuriye ku muriro. Ibyo ukoresha turabimenaguye, ibyo ukoresha turabimenaguye. Rekura umuriro mwese, rekura umuriro. Toka, 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 toka. Murahiye, 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 murahiye. Ndamukuye muri ugo gobo mwamushizemo. Aravayo mwizina, aravayo mwizina, 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 mwizina. Sohoka mwizina, arabohoka mwizina. Komera Yesu amashi menshi. Bari bateguye ngo ukwezi kwa gatatu ni guhera atirutse mu ibarabara, ariko birabasubiye ko mwizira. Ariko mana we, abo baroze bo mu muryango iwanyu barakuvuye ko mwizina rya Yesu. Ndavuze ngo abo baroze bo muri famiye binyegeteje iwanyu baza bakwigira kinjyajya kandi baje kukwicira ubuzima. Imana yaguhaye kubamenya no kubasobanukirwa. My God, Mana we, ariko Yesu. Ejo abako bakurikirana kuri YouTube bitakunze ko muzinduka. Ejo muzindukane namwe, muzindukane namwe inzandiko zanyu, ivyete byanyu. Muri ibi byandiko mwanditse hano harimo akazi, harimo gukira ingwara, harimo gupfa kw'abarozi, harimo ikintu cyose. Ariko wanditse iki? Cyo wanditse, icyo wanditse cyose wo gusugira kwizera, ugira ukwizera. Aya masengesho mu gitondo agiye gutuma iminzerere ivuga mu matwi y'abantu, bagiye gutangara bagati none ujya muntu yari yarafashe ibyawe arabigusubiza, arabigusubiza mutiriwe muharira guhamagara ubwo atakira ibyawe, kira ibyawe. Kesho asubuhi tutaendelea, tuzobandanya n'ikinyene. Amen. Abakurikiranye kuri YouTube bari hirya no hino, mugira ukwizera. Nubwo mutashoboye gushika hano, Imana yayo ni hiri. Imana igirire neza umuntu wese yazindutse akanyagirwa n'iyi mvura. Kujya mvura yakunyagi, ariko imvura y'imigisha nawe kunyagira. Imvura y'amafaranga ikunyagire, imvura y'ibyiza ikunyagire. Sema haleluya. Imana ibagirire neza, mujana umugisha w'Imana. Ako ari umuntu atazanye gwete yaje